UNjoko iHobosha-Mbamba ubike ukuthi oyengane zakwethu laphana ku-YouTube bazishaye phansi iy'ngoma zami ngenkathi sizama ukuriphotha lena engena as a single. Bona benza iphutha basusa i-EP yami ebeyenza kahle kakhulu ku-YouTube, kodwa isakhona ku-Spotify. Sisazama ukulungisa le nkinga ukuba ibuye, kodwa ama-numbers ngeke esabuya and isela beliku-number 10 on trending ku-YouTube. So into uNjoko azama ukuyisho ukuthi i-EP yakhe agcina ukuyikhipha idelithiwe ku-YouTube. Bezama ukukhipha ini khona kade bezama ukuriphotha laphana bekungahambi kahle ngomsebenzi wakhe omusha, kodwa bagcina bekhipha i-EP yakhe ngo-wrong. Lokho sekwenza ukuthi noma bengakulungisa lokho ukusi-upload-a kabusha sekuzoba ngathi ingoma entsha ngoba wonke ama-views nani nani ahambile. Siyanibingelela nonke eniqala ukufika kule ndawo, siphinde sibingelela abantu ababuyayo ukuzobuka umsebenzi wala ekhaya. Siyabonga kakhulu ngani zakwethu abahlala be-like-a, bekhomenta, ama-subscribers amasha, abenza konke nje ukusaphotha le channel. Ngiyabonga kakhulu. Alright, sibuyele endabeni. Bafethu, ithekhinoloji, ulwazi luyasishaya, lezi zinto lezi zi-tricky. So kwenzeke leyo mistake leyo bethi bayariphotha khona uNjoko nethimba lakhe. Cabanga umsebenzi omuhle kangaka kaNjoko, ingoma yakhe especially ehamba no-Limit Nala. Leyo ngoma leyo phela izahle kakhulu, ihamba kahle kakhulu. Iy'nkinga lezi za-online-ke zihlupha lapho-ke ngampela ngampela. Phela uNjoko-ke lo msebenzi wakhe usuka kuphi? Engomeni ethi Mameza featuring uMzukulu. Lokhu ayikhipha ngeyi-17 zikaFebhuwari 2025. Ihamba kahle kakhulu laphana online and le ngoma imbuyiselile uNjoko egemini kakhulu after ekhiphe i-album yakhe engahambanga ngesivinini nangendlela ayefisa ngayo, kodwa wakwazi ukuthi uma ekhipha uMamemeza wabuyela egemini, abantu bamkhumbula kakhulu, bamujabulele namanje abantu besamjabulela. So uma sekwenzeka lento kukhomba ukuthi eyi siyalimala. Siyafisa ukuthi amakhampani la online engathi engazama ukwenza kahle kubaculi bakithi. Lezi zinto lezi ziyenzeka over and over again. Uthole ukuthi kuney'ngoma ey'ningi under igama eliyi-one ey'distebha umsebenzi womuntu. Siyakhumbula nje iGushi zike zaba u-two, within i-one day ikhishiwe, zike zaba u-two. uKhuzani naye zike zaba u-two iy'ngoma laphayana ama-album, omunye sekhiphe enye i-album noKhuzani ngapha. Manje ugcina ungasazi sekudistebheka abantu, so bebethi balungisa leyo nto leyo-ke ngoba sekuba nenkinga. Kodwa-ke kuzothi uma sey'buyile kuyobe sekuphinde futhi-ke abantu beqhubeke beyosidlala kabusha. Sekufanele ukuthi nidlala kabusha phela, ama-views ahambile, ama-benefit ahamba nalayo ama-views alimele. Manje sithi nje ayi nxa lapho nje ukuthi umsebenzi wakho omuhle kangaka ulimale. Abaculi bayay'zamela bafethu, akukho lula, akukho simple. So bekuyilokho-ke sithembe ukuthi ingoma yakho izophinde ibuyele kuma-trending, abantu beyidlale. Nabakade bengayazi sekuyithuba lokuthi beyomphusha kuNjoko abuyele. Ukuba kuma-trending ukubeka kubantu, abantu abakukhohlwa. Abanye abantu baqashwa ngakho ukuthi ubani othrendayo right now. Abanye bayaqashwa ngalokho, abanye kusebenza ukuthi i-profile yabo ikanjani, yabo, bayaziwa endimeni. So uNjoko engathi-ke ingalungiseka leyo nkinga leyo, kodwa-ke okubuhlungu-ke yiyo ama-views angeke esabuya and kunzima ukuthola ama-views kumaskandi, kunzima, kunzima, kunzima kakhulu. Kodwa-ke insizwa-ke uNjoko izovuka iy'thintithe iqhubeke nomsebenzi wayo omuhle kakhulu lo ewukhiphile, i-EP yayo yakamuva. Ngiyabonga kahle.